Nakon mog povratka iz Rusije smo spremni da dalje razgovaramo o nastavku dijaloga. Već sam rekao, ono što nas interesuje, što je ključna stvar, jeste pitanje bezbednosti, pitanje policije, pravosuđa, etničke zastupljenosti, odnosno poštovanja etničke strukture, linije komandovanja, ko određuje, odnosno na čiji predlog, da li Srbi imaju pravo da odlučujuće utiču na izbor kadrova u policiji, pravosuđu, da li će postojati apelacioni sud ili stalno odeljenje apelacionog suda, a ne samo gostujući sudovi koji bi povremeno dolazili na sever. Znači, za svaki narod je bitno koga tuži, komu sudi, koga čuva, da li neka vojska koja tu boravi ima podršku stanovništva ili nema, zato smo i zatražili neki moratorijum da neka buduća vojska Kosova, ako bude formirana, ne može da dejstvuje na toj teritoriji zbog težine sukoba, ratnih sukoba koji su bili u prošlosti.